ya bo ahima nso abeka yen sa Sermens Vyter na ofria wa bayinu no ewe drama so ne ebedi ho nkomo ba pa mu ache na bia boko nyame adum erade krekra yes eduma mu nso ye nyame adum o ye da nyame ase adawoma ade achi bia nipa fofo be nyasem ketwa ye renu amowo ene ne ye madase bebre abusha fe wa mo ache ye si na wache foforo mu na minim se no enso ne to ba bia anope ye so am se wie mo anyinu papa nyasem ketwa kra na ye da nyame ase so de na wache foforo nso ache yen na Sermens Vyter Herbal mixture in the capsules afin so prickle powder de bia me bo hu de rochel na nenso ya sat na se e bia na de din kan wo hwe me bi so de bia wo hwe me na me ya na ma ye sanse eja but ka ya dos ye hu kromo popenti no de bia na ye boss wa trel se Sermens Vyter Herbal mixture in prickle powder no ye dru a wo betimi anom e bebo asiesie ne pedua no pa na we so ye herbal natural biboni bi anima wo fa bia e betimi aboa wo na nsa na men na mekone nkomo ne so no pese me ka hye mo se Sermens Vyter Herbal mixture no ye dru a ye na ye ton Pensan Company Limited ye ni clinic enti ye production ye dru no na fa de abadwama so e de amankrofo ato enti hye no bi amfa se sankoda ne ona ye ni hospital ne clinic oba bia ye no na nkasa pe na ye to nti number na ye de ma wo no eno na fa na freyen na yentimi emwa wo sa kwan ne so na nyame adom Dr. James Samoa nyame nam ne nyansa so de na kyen na fe on na pamfo so di nu ahodo no bebe na ebedwa so ise nya prekese ne garlic ye nya malamis na fe so ye wo Sermens Vyter Herbal mixture ne capsules eno yi eba be boye papa ene tihwe kwan mu enche bia ebeba na hye ne so se ye nro pe na ye de supply na ye ni clinic e wo ba bia ye friend krofo mo ba ho beja yarehwe eno nti na wahye so eno me tasem bi na se ne a me ho si wo so me no ene mrante ne bebre pese o mo ye adwuma so anopa no mo ye de ye mu gidigidi adwuma ye se o mo fa mpesi bi keka ho no mo afansa alcoholic drink aka ho anom se ne be yo mbenya ahoden na wo betimi de aye adwuma ebe Unti Sermens Vyter Herbal mixture in the capsules onka. De bia meka cho se edro yi se opedro a ebema o energy e se wa hoode beba betima ye adwuma ye edro we ya na asem den se ebwo no onya hoode a betima ye adwuma no na eyi wuntini mu ama akwan ama moja e de afusane e woni pedua ni mu eni jebusu misro sene enewiase kono ya adoso ya de ndoso papa na sene eniemesi kono se ya nhwe na yansi ne bia no kwan a ahwa asembeba enita no pebe bia wotimi minim sa adom ekwa echi papa Ghana nyina enkofa hodo na 8 misro Sermens Vyter Herbal mixture enye se bia bosre mu kasem bi anase mbeta hanu makasa keke no masori akoda bi enka ye ntine fini kesi yeso nka ncho se sa wo fedro no na de ye wo ya no se ba bi na ye wo ya pain na wo fili na sa nkwa wo de femina jusika minim de bia ya meka Sermens Vyter Herbal mixture ne capsules enye dra ye nom daso ye dra e ma pomuden e ma hunamuden e ma nompemu ye den e ma ntini mu ye den meka Charles de dro ye sheda formulate specially for ye ntini mu especially for ya poso especially for your pains any pain bia woni pedua no bia edo we be ye fi ho e ma ya hoode e ma ya energy e boost ya ma etimi ye adwuma yie ni tichu sa wo de prickle powder ne ka ho kwade na wa wie mu eni ti ebusu amesrew sa wo ye adwuma adin bi o ba bia wo ye carpenter wo ye mason e bi so ene ga na mpo de adwuma no bia no wa emre mesrew Sermens Vyter Herbal mixture ne capsules afa prickle powder omunye wo nam fofo awe ko de no de obefa o ho be de ne mum echirasem no eni ti na mse pedro we na enu ntimi ni wakagina mu adwuma bia wo ye bia general body pain bia ye bia eye Sermens Vyter Herbal mixture ne capsules prickle powder ene be de akagina mu enu echi na msa ye ntini mu adwumenti eye sciatica pain a ensuo ahya ase etoya achese abonkrofodua obi ntini wano pe twetwe ne nyasem kita onim na ofa nsuo ma anadwo anna Sermens Vyter Herbal mixture ne capsules ebe de wakagina mu eye ape prickle powder no e fa tight na ebebo papa enu echi se uyo obi oho na wo kokko pulse ya de boni ya
Sermens Vyter Herbal mixture ne capsules ene eba beboa bedu akegine mu ebeboa ma ne wo inside ye pia bonte ni nyina hye fi ho wonim se kokotimi ye yade etimi bot wo ahwe kra ebe ye operation ye yiwa fi ho ansa na wanhwe ana ade asem fraba samria asha say pe ho mesi brese ne ebe ya ebetimi aboa ne ntoa so enkwa eche bebre ye number no was screen so sen Ghana have the baby obebo bia obenye biato pharmacy shop Lansing's chemical shop, pharmacy shops, herbal shop, beer or Ghana habia, Oboroma benye biato, one cry ha, now pedu tour, Oberco, or kind shit drag lane, a ho, udu pe, Ubenya, do so pon out penno, at all, National Society, part ventures on qua, and then do ne go on what say, on fancy check the draw na manco for, na on cotton. So, person friends, so I number no screen, so save it, na friends is here, it was 0244 71 8557 0244 71 8557 and 0500 88 8890 0500 88 8890 and 0241 604 702 0241 604 702 Upenya bi ato ye bet sure your doctors for wa omo be din komo no mama home remedy kwa be first of fedro no na dia homeka sonko ebebrel wo ye be ma na o premature ejaculation na yare Sermens Vyter Herbal mixture ne capsules ni bi nanom wo ye obema na wa fa nro bi a sa wo ya de na mum side effect ne se ebe ye otim keja to ma won keka ho se be makra me pato Sermens Vyter Herbal mixture ne capsules preke powder ebe di wa kegire mu enwechi say bia yare be enteric fever bia yawo wanya typhoid ama wachi bremo yawo ya wanya ulcer ama wachi bremo yawo ya okwachi ntini ye twetwon pa Sermens Vyter Herbal mixture ade be ye pin bia woni pedua ebe ye fi ho wa usisi yawo ya pa obi de ne sciatica ne ono ntimi nkoto ne sisi nya ne ya na emu wo sciatica pains ne to asintini nti ontimi nyina ho straight for a longer period of time ogina ho no for just 5 minutes kwa so pe be de ne ho twere Sermens Vyter Herbal mixture ebeboa wo so anya sciatica na wo sisi na ya wo ya no ebeboa wo na ye titiriti wo nsa eye titiriti Sermens Vyter Herbal mixture preke se powder no ebedu akagina mu oba wo afichira wo ti ya wa no eden na wo jo wa engie no Sermens Vyter Herbal mixture preke se powder na ebe abeboa wo eyisa ya wo na firi ho wo de ntensisi so wo hu obi de intense so etimi ko commercial break say the sister fia be ko commercial break abeto aso no ne de na ba ade che na emma ade che na na asa babiem ho ana ateko obi de mpo de bosumi nsia afini emma ye ebi a ofenu ahodo bia emfa ye enye emmoa ye Sermens Vyter Herbal mixture ne capsules no ubia pe preke se powder no bi fa ka ho na no na entimi emmoa wo na ensiese ne pedua no de bia me bisa wo say ya wutita ya wo ya pa wo na utifa ya wo ya pa nya asem ketwa wo ya de bi atwam na ese mo akwa aba immune system ayemre what pen say immune system mekofem eno echi so no yo bi ho a mo ja so taate wo ho aye so sisi aye wo 6 echi na ekọ 4 ade echi aba 8 nititu ma no ene omomo ya de bi se ss ni as no wo sa wo hawo ni bi me patch of preke powder ya formulated the precursor and other herbal ingredients aka ho a enu timi boa ma omoja abaye eboa ma omoja di efusane ye and it is our diabetes and na afen so o sugar no diabetes ni ma it is a cholesterol na aba fam enyina fa akon enye se wan hwe ne ye na enyina fa akon a anhwa na ochina no akotwetwe pressure de aba pressure no fi hobo ho na stroke nam so se aya de wa me say ye wo ye namfofo pa omota nantibom enye nso bp ade a enhye da ma signs and symptoms bia na da bia me ka cho so wakomata aba ontentem am say se moja na ntimi mpompi yie no no wo hia adura ebe yi ntirim na etimi aboa wo na omoja na etimi ediefu sane yie na de na beboa preke se powder Pensan Company Limited akofa bedwa so ebe yi sa ha wo nyina ediefu ho no ede amount ebia na wo bi o stroke honum na stroke yi abona to hoyi afa na ne ho to ne ba na afa kwa na ahyase edro ba kwa ebeboa amamoja ediefu sane yi ama stroke ya de no I reverse it very fast preke se powder channel so ya now the Sermens Vyter Herbal mixture
ene ne capsules aka ho e de ama nipa kro no ama etimi aboa no oba akwa eficha moja tubro so me pa cho prekese powder no eno so ebeboa wo hye ne so say do de Ghana ha ba bia obenye bia to ya ba hweti ba bia obenye bi ato enti pebi na to gbura pharmacy shop bia be wa na afi wo bisa say o pebi so muso omuni bia number na phone screen so no fana friends see a save number no phone so say agan numbers no 0244 718557 0244 718557 and 0241 604702 0241 604702 and 0500 888890 Sermens Vyter Herbal mixture ne capsules prekese powder eyedu papa na hye ne nso se wapomuden ene ne wahonya enti pedro ne bito na emwa yada se papa contact na wo ho no fa ebia doctor fo ni gina so ene obedi nkomo